Nastavljamo put ka vašem prvom programu. Rekli smo da se proces stvaranja programa sastoji iz 3 faze: pisanja algoritma, pisanja programa i prevođenja programa na mašinski jezik. I rekli smo da ćemo se u ovom trenutku baviti upravo onim prvim korakom, odnosno pisanjem algoritama. Evo podsjećanje na ono što smo tada rekli. Ok, idemo dalje. Algoritam je, znači, konačan niz koraka koji omogućavaju rešavanje jednog ili neke klase problema. Ovde su navedene osobine algoritma, da se izvodi po koracima, da je u svakom od njih tačno određeno šta treba uraditi, da posle svakog koraka jeste tačno određen sledeći i da se svaki korak završava u konačnom vremenskom intervalu. Rekli smo da je najpametnije i najpreglednije algoritme grafički zapisivati i rekli smo da za to koristimo određene grafičke simbole koji su na ovoj slici prikazani. Mislim da smo spremni da uradimo prvi linijski algoritam. Evo ga jedan potpuno jednostavan zadatak. Kaže, napisati algoritam koji računa zbir 2 uneta broja. Ovo uneta sam napisala velikim slovima namerno, prosto da znate da se na ulazu u algoritam nalaze 2 broja. I evo ga ovde prikaz jednog linijskog algoritma koji ima sve svoje osnovne elemente, start i kraj, ulaz, izlaz i naravno obradu unesenih podataka. Da vidimo šta je to što predstavlja ulaz za algoritam koji sabira 2 broja. Pa naravno ulaz su sabirci koje ću napisati opštim brojevima A i B. Još u prošlom videu smo govorili o tome da se algoritmi pišu kao i programi u opštim brojevima. Da vidimo kako će izgledati obrada ova 2 uneta broja. Obzirom da je naš posao da ih saberemo, pa obrada će upravo biti to. Biće sabiranje ta 2 broja. U obradi ćemo dobiti, znači, koliki je zbir unetih brojeva. Na ekranu ćemo prikazati rezultat našeg algoritma, a to je ništa drugo do zbir koji smo u obradi izračunali. Znači, naš algoritam izgleda zaista vrlo jednostavno. Na ulazu se nalaze 2 broja, A i B. Obradili smo ih tako što smo prema zahtevu zadatka ih sabrali i na ekranu smo prikazali rezultat našeg algoritma. Hajde da vidimo šta se to zapravo u računaru dešava kada mu kažete da treba da sabere 2 broja. U kom programskom jeziku ćemo napisati ovaj algoritam, zaista nije važno, ali je zapravo bitno da shvatite šta se u računaru dešava kada se jedan zadatak rešava. Rekli smo da na početku unosimo 2 broja. Unos 2 broja je unos sa tastature najčešće. Zamislite da u računaru postoje fioke koje se zovu fioka A, fioka B i fioka Z. Računar u trenutku kada sa tastature otkucate 2 broja, zapravo ovaj broj A smesti u fioku A. Ono što ste otkucali kao drugi broj smesti u fioku B. Ja sam dala primere 3 i 4. Zatim računa zbir. 3 plus 4 je 7 i to što je izračunao stavlja u fioku Z. Kada prikazuje rezultat na ekranu, on u stvari pročita sadržaj fioke Z i prikaže ga na ekranu.
Da li je ovo jasno? Evo dajem još jedan primer. Obrisat ću ovo ovde, što je već dato. Hajde da vidimo šta će da se dogodi ako unesemo neke druge brojeve. Recimo da ćemo da unesemo kao prvi broj 10. Znači, računar prvi otkucani broj sa tastature smešta u fioku A. Drugi otkucani broj sa tastature neka bude broj -5. Da vidimo šta dalje radi računar. On računa zbir brojeva koji se nalaze u fioci A i u fioci B. Znači, praktično dovuče iz fioke A ono što se u njoj nalazi, iz fioke B ono što se u njoj nalazi i izračuna zbir. 10 plus -5 je 5. Tako da on sada ovu izračunatu vrednost smešta u fioku Z i to je broj 5. Na ekranu prikazuje sadržaj fioke Z, a to je broj 5. Nadam se da vam je objašnjenje onoga što se u računaru dešava jasno. Možemo da krenemo na drugi zadatak. Evo jednog zadatka porodičnog tipa. Da vidimo šta kaže. Kaže, napisati algoritam koji računa prosečnu starost četvoročlane porodice ako su na ulazu date godine mame, tate, prvog i drugog deteta. Ajde da vidimo, znači, ulaz čine godine mame, tate, prvog i drugog deteta. Znači, na ulazu pišem godine mame kao slovo M, godine tate kao slovo T, godine prvog deteta kao D1 i godine drugog deteta kao D2. To su moji ulazni podaci. Šta radim sa ulaznim podacima? Pa treba da izračunam prosečnu starost. Kako ću to da uradim? Pa vrlo jednostavno. Prosečna starost je jednaka godine mame plus godine tate plus godine prvog deteta plus godine drugog deteta i sve to podeljeno sa brojem članova porodice. Šta prikazujem kao rezultat ovog algoritma? Pa prikazujem prosečnu starost porodice. Jasno? Hajde da vidimo šta se u računaru dešava kada se izvršava ovaj algoritam. Zaustavit ću video, uzmite papir i olovku i pokušajte sami da popunite na papiru šta će se naći u ovim fiokama na računaru. Gotovo? Hajde da proverimo da li smo dobro uradili. Godine mame unete sa tastature mogu da budu broj, recimo, 30. Godine tate mogu da budu, recimo, broj 40. Godine jednog deteta mogu, recimo, da budu 7. I godine drugog deteta mogu, recimo, da budu 3. Ok. Šta nam ovde zapravo nedostaje? Pa nedostaje nam jedna fioka koja će se zvati PS, prosečna starost. Da vidimo šta treba da se nađe u fioci prosečna starost. Treba da saberemo godine mame, tate, prvog i drugog deteta i da ih podelimo sa 4. 30 i 40 su 70 i još ovih 10 su 80, podeljeno sa 4, to je 20. Znači, u ovom trenutku računar je izračunao da je prosečna starost ove porodice 20 godina i taj rezultat upisuje u fioku koja se zove
PS, odnosno prosečna starost. U ovom delu algoritma računar iz fioke prosečna starost zapravo vadi ovu vrednost i prikazuje je na ekranu. Jasno? Ako jeste, idemo dalje. Da vidimo još jedan zadatak. Kaže, cigla ima dimenzije A, B i C centimetara. Može se staviti na tle na 3 načina. Izračunaj dodirne površine u sva 3 slučaja ako su na ulazu dati A, B i C. Znači, vi treba da izračunate zapravo ove 3 površine, žutu, crvenu i plavu površinu, u jednom algoritmu. Zaustavit ću video, uzmite parče papira, pokušajte da napišete sami ovaj algoritam. Kada završite, kliknite za nastavak. Dobro, hajde da vidimo da li ste ovaj algoritam dobro napisali. Evo ga ovaj algoritam koji računa površine dodirne kada stavite ciglu na 3 načina na tle. Ulazne vrednosti su A, B i C. Površina 1 je A puta B, površina druga je A puta C, površina treća je B puta C i ono što se na ekranu prikazuje jesu površine P1, P2 i P3. Zaustavit ću video opet. Unesite bilo koje vrednosti za A, B, C i P1, P2 i P3 i vidite da li razumete šta će se u kojoj fioci naći kada se ovaj algoritam u vidu programa bude izvršavao na nekom računaru. Gotovo? Ne sumnjam da ste tačno uradili, ali napisat ću ja nekakvo svoje rešenje. Ja ne znam kolike su tačno dimenzije cigle, ali ću da izmislim da je dužina stranice A 10 cm, dužina stranice B recimo 20 cm i visina cigle neka bude recimo 5 cm, što je verovatno potpuno netačno, ali u ovom trenutku nije značajno. Znači, na ulazu su zapravo otkucani brojevi 10, 20 i broj 5 i stavljeni u odgovarajuće fioke. Računamo P1. P1 je A puta B, to je 200 cm kvadratnih. Znači, u fioku P1 smeštam broj 200. U fioku B2 smeštam broj P2 je jednako A, sadržaj fioke A puta sadržaj fioke C, to je 50. Znači 50 cm kvadratnih. I u fioku P3 stavljam sadržaj koji predstavlja proizvod sadržaja fioke B i fioke C. Stavljam znači da je to 100 cm kvadratnih. Ono što prikazujem na ekranu jesu zapravo sadržaji fioke P1, P2 i P3. Nadam se da su vam linijski algoritmi jasni. Ovde se nalazi vaš domaći zadatak koji ćete dobiti mailom. Možete ga pogledati na miru kod svojih kuća i uraditi ono što možete. Srećan vam rad!